Our Lady of Grace Parish is the only parish in Pampanga that was established by the Recoletos. It is the first parish in Mabalacat and is already established for almost 300 years now. It also serves as the mother parish in the Vicariate of the Holy Spirit. However, the difference between then and now is indeed evident. Now, we are currently facing the COVID-19 pandemic, which has alarmed the lives of people. Due to this virus, it cannot be denied that a new normal is set to be present. Given this critical and difficult time, several adjustments are needed to be imposed to ensure the health and safety of all. With this, we believe that there is a need to replenish the spirituality of churchgoers. As the parish has finally opened its doors with a limited sitting capacity, it is important to understand the instructions in attending liturgical celebrations brought to you by Our Lady of Grace Parish. There will only be one entrance gate in entering the church patio, located at P. Burga Street along the old Municipal Hall. Those who undergone online mass reservation were accommodated from Mondays to Fridays until 12 noon. There are work-from-home volunteers who are tasked in answering the messages directed to the page, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. The Secretariat team will then input the needed information and upload them to the application called Time Station. The Time Station generates a unique QR code for each person. For those who reserved through their respective chapel coordinators, they were accommodated from Monday to Wednesday. Their information will be submitted to the committees every Thursday. For those who were not able to reserve either through online or through their respective chapel coordinator, they can still attend Mass as a walk-in. There is a designated area for walk-ins registration. The walk-in will be given an entry pass that they must keep until the end of the Mass. Parishioners entering the church may proceed to their specific church gate indicated in their entry pass. Gate 1 is the gate by the Blessed Sacrament, and Gate 2 is the gate by the Formation Hall. Parishioners must have their temperature checked and must properly sanitize their hands before entering to their specific church gate. Entry pass declarations should be completely filled out and signed. The entry pass of the parishioner will be scanned at the holding area. Each entry pass has a distinct code that should only be used by the person named in the pass. Before entering, the parishioners must sanitize their shoes through the foot bath placed nearby the entrance door. An usher will assist the parishioner to his or her designated seat. Different zones are present inside the parish. Parishioners must follow these regulations while inside the parish. Always wear your face mask. Observe physical distancing. Stay in the designated seat indicated in your pass. Refrain from conversing with one another. Notify the usher if one wants to go to the restroom. Remain silent and pray. After the liturgical celebration,
Instruction for the exit point will be given to the church attendees or parishioners. Present the entry pass at the exit point for scanning and surrender it prior leaving the church premises at the designated exit point. All churchgoers must leave the church premises using the patio exit gate, located at the Democracia Street. The inside of the parish must be properly disinfected every after Mass. These are the instructions that need to be remembered in attending liturgical celebrations at Our Lady of Grace. We are hoping for the full cooperation of our dear parishioners. Keep safe, and let us pray for the continuous safety of all. Apon po kaya kongan kapatid kang Kristo. Kingaldoy ti pagmasusyan tayo, ing kalabing walong Dominggo, ning Karaniwan a Panaun. Panamdaman tayo po ing presensya ng Ginoo tamo, at ban maging mabumaya at makabaldugan ing kayakatang pamagmasusi, agkatanda kayo makisanmetong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Angel Garcia and family, Petronila Quizon, Bok and Evelyn Tiglao and family, at ding sablang kinayap na king COVID-19. Para ka ring magmasusi king Aldo ning karelang kebaytan, lalong-lalo na Ayesha Irene Evangelista. At para ka ring malawang kapaldanan dari Nelson Vitug, Salome Bustos, Aldex Angeles, Lucas Sebastian. At para ka ring maldang kaladwa, Ben Estefania, Angel Jan, Maria Rosario Servando, Raquel, Alejandrina, Alejandro, Joselito, Anselma, Jose, Juliana, Agustin, Rosario, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, and Aurea, Lucia, Leandro, and Felisa, Rotilio, Ana, and Amaury Senior, Laureano, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe tamo, King pamagkanto, King dalit apamuklat. Kilagyanig pa, paninganak, paning Espiritu Santo. Amen.
Ingino mantabeya ke kayo, at keka antimurin maya pa gatpanapun po ke kayungan. po among. Banting upay magitang karapat dapat marapat miyampang kaniting banalamisa, king kataymikan ngeni ganakantala pa, ring kekatang kasalanan adepatan kimilabas, at manyawad tawad king Gino. Agdanagdan ngeni agkastamo ing kapanisyan, magkumpisal ko kin Diyos sa may pahintutu at kagiyo kapatad ulimi kasala kumbina king isip paman dapat miyailiwang kakulangan ulinit panigapo ko Santa Maria ng Birhen karing sablang angel ang pong santo at kagiyo kapatad panalangin niyo kin Diyos sa ginutang in Diyos sa may pahintutu pagalwa na katamo at king pangapatao daring kasalanan tamo dala nagatahan sana kimbye alanganga. Amen.
Manalangin tam. O Diyos, Rigpang, dingkalam alang sukad, mamagos lang ibat king kekang kayapan, banyatad da ke kami, ing kekang kapayapan. Imbyemi, kalam yan namang ibat keka. Antabayan mo ing pamaglakbemi king bye, uling bugod mong king dugod mo, karin mi akamtan ing kaganapan. Pasik naman mo kesan, king lugod mo. Iriaduan mi, king kamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ingino nga na, meko keni, ikayong sablang kakawa, o ini ing inuman yo. Meko keni, bistat ala kong kwalta, alang kwalta sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni, sali kayong alak at gatas, e kayo magastos na anuman. Bakit pa'y gastos kayo king etune makakabsi? Bakit sweldo gagastusan nyo la, makanyan man danupan kayo pa? Makiramdam kayo kanako at daptan ing kakong sasabyan, at mayama kayong mangan, king pekamanyaman diling pamangan. Makaramdam kayo ngeni taong kakong pinili, at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako, at may kabiya kayo. Gawa kong kasunduan, kaya kayo ang manatili king kapilanman, at ibiya ko la kaya kayo, ring kanwanan kang David, piyangako ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, inggamat ning Ginoo, pakanana katamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamo. Ing gamat ning Ginoo, pakanana katamo, pagibatan na laring sablang kailangan tamo. Magana kaya at mapaglunos sing Ginoo, banayad ya king pamimwa, at mimuya king lugod na. Mayap yalo bing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at tsuking sablang dapat na. Inggamat ning Ginoo, pakanana katamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamo. Ding sablang makalawel at manaya kaya, at babyena karela ing pamanganda, king Panaun na kailangan da. Ing babyena karela, sobra-sobra, babyena ka ring sabla, ing kailangan da. Inggamat ning Ginoo, pakanana katamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamo. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na, at malam ka ring sablang dapat na. Malapit yung Ginoo, karing sablang tapat amamaos kayo, karing sablang king katutuan, mamaos kaya. Inggamat ning Ginoo, pakanana katamu, pakibatanala ring sablang kailangan tamo. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, kareng tao Roma. Nino mo ing ating upayang ikawani na katamo, king lugod ng Kristo, king kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danop, king kalubasan, king panganib, o king kamatayan. Ala, uling karing sablang bage, reti karin tamo ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibe ako kapaniwalan, king agyang ing kamatayan, o ing bieman,
ding anghel, o ding aliwa pang upaya, o sikanan karin banwo, antimurin ing nano paman king kasalukuyan, o king payintungol, ingat syubabo, o ingat syulalam, o ing nano mang melalang. E nakatamo kapilanman malyaring ikawani, king lugod ning Diyos, amayakit kang Kristo Jesus aginuta mo. Hingamano ning Ginu. Salamat king Dios. Bukod king tinape mabibiye ing tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Dios. Inginu mantabi ke kayo. Ika antimurin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Inyang dindam ng Yesus iting balita dikil king kamatayan ng Juan Bautista, sinakay ang bangka at meko yakyat ang lugal ay ita. Mintaya king metong at tahimik kalugal, anong nuya makapagdilidili. Dapat abalitan na ring tao iti, at iba't ka ring miyayaliwang balen, linakad lang tinuki kaya. Inyang kuldasya king bangka, Jesus, ikit na lang ring tutung dakalataw. Melunos siya karela, at pepakaya panala ring masakit. Inyang mabengi na, lepitan de ring kayang alagad nga hara kaya. May kikialangan ning lugalay ti, at mabibengi na. Palakwa nyo na la ring tao, balang munta ka ring lapit-lapit a baryo, ban makasalilang apanganda. E kailangan ning makola, nga nang may kibat Jesus, kayo mismo, di na nyo lang apanganda. Dapat, ngarang sinabi kaya, di malamang tinapit adwang asanding daralami. Idalayo la keni nga ng Jesus. Pepaluklukan na la king dikot ding tao. Kinuha na la ring 5 tinape at adwang asan. Tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na la ring tinape at inutos na karing alagad king pamyera la karing tao. Mayangan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding may ngatagan at may katipon lang 12 kaing karing pira-pirasong tinape. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babay, ampon karing anak. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bayo tayo po magumpisang migunam kaniting ebangelyong may basa. Adwan tamo po pamo ing kamasalan ay isip ang puso king banal na Espiritu. At nga tamong manalangin, datang ka, O banal na Espiritu,
Datang ka, kapamilatana, ningga, masika na ng pamamilatan, ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Impung kay katamong ebanghelyo, tungkol ya kening pamipakanan ng ginutang Isu Kristo, karing 5,000 lalaki. Ela pakabilang kareti ring babay, ang ponding anak. Anyapin ing title na ning ebanghelyo, yapin ing The Feeding of the 5,000 Men. Nanong milyari kaya ning istorya nga ini. Muna, atin niyang abalitan ing ginutang Isu Kristo. It was a very shocking news. Shocking because pepatabtab na batal. Herodes, Juan Bautista, king sukulan. Makananong milyari ni, o ba't pepatabtab na batal? Kasi atsitaning maralas a konsensya nining Juan Bautista ining Herodes, aring Herodes. Map nga na, ingang kaminan meng antimong asawa mo, ing asawa na ning kapatad mong ipelipe nga na. Mikakamasya, mimimuaya Herodes, may bugna neng pasalvage, o neng tatakot siya kareng tao. On the other hand naman, ing asawa ng inang kaminan ay Herodias. Alus ka lagyune datang ing sound na ning lagyuna ning babae, Herodias. Ya Herodes siya lagyo, ini Herodias. Ini mang Herodias ay ini. May simpanyang samanglog kang Juan Bautista. Nung inya, anyang birthday ng Herodes, anong nupig tawa nila, ding dakala militar, ang ponding mga yaman ng tao ning lipunan. Karin Mika birthday program, anong tinerakya ing anak ng Herodias kang Felipe. Kaya pamanerak na siguro malaswadat ang siguro ikitiyay ang burlesque queen pelikula. May wili lang nga na ning istorya kaya pamanerak ng Salome. Nung inya, Herodes, right there and there, sinabi na king dalaga, adwan mo yung buri mong adwan, kanak. Ibiye ko keka, agyang mga baldugan, maging kapitnanin ing kanakong kayarian nga na. Ing dalaga, agad-agad, pintalane, ing imana, nga nang bigsalita, nanong adwang ko, king ari. Agad-agad, pekibat na ning ima, adwan mo, king ari, ing buntok ng Juan Bautista, at idatok ni, king meto nga bandehado. Nung inya, lepitan ning ari,
At itapin, ing sinitsit na kayo. May biglayang ari, ipakamakamaya. Makanyan man, uling iti, sabi ng hayag-hayagan, arapan da rin kumbirado na, nungin niya, kahit ang oras sa ito, inutos na ing gwardya, karingking sukulan, at pepatabtab na batal, Juan Bautista, at ing buntok na, dinatok de keng bandihado, at iti binyene kindalaga, at indalaga naman binyene kang imana. Makanya ning shocking news. Makanya niya ing madramang martyrdom ng Juan Bautista. Anyan dandamanan ng ginutang Kristo ini. Mag-slow down niyo. Mintaya kay meto nga liblibalugal at tahimik. Igunam-gunama na. Kayong puso na at kayong isip na, wow, Ginoo ko, inimpinsang ko ngayon ni, at inubod na ni Diyos, parabanting upayang sadya ni ing dalan na dalanan ko, o ne, papatay niyang makanyang-kanyang Haring Herodes. Marahil, mamyalungan keng isip na ning Ginoo. Numakananang milya, may nga papalyari ni kang Juan, marahil, makanyan mo naman, ing mga papalyari kanako nga na. Ining senseless death ng Juan Bautista, bala mo mawari, paganakana kaya katamu mo naman, ing senseless slaughter, daring anak ang mga lati, 2 years old pababa, anyang panahuna ng tatang ng Herodes. At iti, babalandraya naman kay the future in most insane act of killing of Jesus on the cross. And yet, look, Jesus, linob niya, kaya nga tiganiting kondisyon, kaya di king yato. E napikabiyang. Nung iya, lumubya, kaya ang tiganiting sitwasyon. Inumpisano, ning ginutang Iso Kristo, ing labanan ay ing tiganiting karokan. And now He has left us in His church the task in bringing the success of its future conclusion. In other words, may kuning Ginoo, likwana kay katamo ining obra ngay ni, at itamo ing manyadsad king matagumpe ng pangwakas nining karokan ay ni. Ketang antikanitang palaisipan
Palamwari katmu yung Ginoo. Impuso na, malungkot siya, malsimiya, manandaman niya. Nano nga ni gigihagis king kayang kaisipan. Ketang os ang tikanita, anyang mipadpad na ing bangka king kangatbaning dagat malat, e paman misaka, nyo, ikit na nalaring dakalataong maninaya kayo. Makanyan man, agyang malsimiya, malungkot, mabayad siya puso, narapana na rin tao. Inumpisa na lang penaralan at pagalingan ding dakalabas sakit. Ang gaketang wiras ing silim-silim ning kayang pamagobra. Dapat mo ring tao mamanuli na labale. Bang kanita ela mag-pass out kendalan. Kanyan man nga no, karing kayang alagad. Abe, magsadya-sadya kayo nga no. Pakanantala, rening dakalataon deheni. Etala paboren, mamanuli, pota mag-pass out lakindala. May kibat lakaya, nga na Ginoo, limala mo pong tinapi ang pong adwangasan, dendaralami. Ela po magkasya, karen ng dakalataon deheni. Just the same, nga naning Ginoo, dalayo keni. Dinuang do kaya, kinuha nala, benindisyon na nala, pemiraso nala, at binyen nala, pepabyen nala ka rin tao. Dengmengan, 5,000 lalaki. Take note, ne po, itang meto nga puntukin niya pining, agyang mapagal ni Ginoo, agyang manandaman niyang palsimi, lungkot, kening shocking news, apangamate na ning kayang pinsan, ay Juan Bautista, makanyan man atin niya pamuring sika ng loob. Marap ka ring tao, may lunos siya nga na ning santong kasulatan. At in-address na rin ang taon din. Penikwana na lang pagsilbiyan ketang kagiwana. At, take note again, inagkat na lang rin kayang alagad. You too nga na must be able to serve these people. Pakanantala nga na, pakanan nyo lang. Agyang ditak mo pong ingatsuke kami, nga arawari ring alagad. Nga na. Istong binyeyo karela yan, miragdag. Miragdag yan. So long as na ining diindimot atsuke kayo, from the heart siya manibatan, ibiyayet suyu karela, nga pong Ginoo, ibalik ng pasibayo kay kayo yan. In Diyos, ako paboren, dagdaga na yan, 100-fold. O itapuing panagkat na ning Ginoo kay katam. Lalong-lalo nang yan yung panahon na ning pandemya. Maganano nang inagkat dening alagad, ketan dimut dang kagiwan, at tatalnan, 5 tinapi ang pungadwangasan, kayo mag-hoarding nga na. Yung isipan ng pansarili yung nga na. Isipan nyo laret, ang mas mangailang kaysa kay kayo. Agyang ditak mo, itang atsuke kayo, ibiyo nga na, duwang nyo. Nga pong ginutandanan nyo, nga na. Mabilis sa pagkaring kay alas 4, sasagana kay kayo.
Parabang kanito, palitano, ing binyeyo, karing taong mangailangan. Pero sabihan, kalinguan tayong sintang sarili. Unahan tala pa mo rin yung kapatid tamong mangailangan. Etapaisipan, yung kikatang sariling kapakanan nga nawari, karing kayang alagad. At makanyan mo naman yung adwa na kikatang. Lalong-lalo nang yan yung panahon na yung pandemya. Dakalang alangobra, dakalang magkakasakit, dakala ring makapangan, dakala ring masakit, erabalo, nung nanong gawanda, mga lyula, king sitwasyon, eranabalong daptanda, ngayon kasalukuyan. Ika nga na, at yung kapag yung right mind mo, at ika pang akarapat, kailangan nga na, ing gumusal ka, yatsyat me ing kekang gamat, at saupan mula nga na. Yan po yung panagkat na nining istorya, the feeding of the 5,000 men. Ako nga nawari ng ginutang Kristo, nahiagyang aliwa ko panandaman, malungkot ko, uling ning balitang dindam ko, na ano nga ning gigiyagis kayong isip ko, makalyo at makalakogan, yet nga nawari ng ginutang Kristo karela. Inarapan ko la, inulo ko la rin, sukatampon dapat uluan. At ikayo man sana makanyan, ing manibatan, king pusuyo, king kasuyuan, karing aliwang tao. Lalong-lalo na nga upin, ganiting panahon, amasakit. At etang balo, nung nano, inga, daratang pa, makanyan man, nga naning Ginoo, dawin yu, imbeyo, para karing kapatadyo. Amen. Talagad tap. Sasalpantaya ko, in Diyos sigpang may pangmaypayang tutu, dinalang dinalang kimanwat kimanwat yato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong nga ginutam, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, ibayit siya king Santa Mariang Birhen, linasa ilan ng upaya ng Poncio Pilato, bipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katno ng aldo, sinubliyang mebye, epay ta siya banwa makaluklok yawananin Diyosik pang maypayang tutu, ibat ka rin magbalik ka naman, keti ban mukum karing mabiyempong mengamate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapadawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. King pamamilatan naning dakilang propeta, i Moises, pepakane ning Diyos, ing kayang balayan, king ilang. Ing Ginong Jesus, ing propeta ding sablang propeta, pakanane, ing kayang balayan, kapamilataning sarili ng katawan. Manalangin ta king Diyos para karing kekatam pamangailangan, ading pamangailangan ing mabilugayat. Ing pakibat, king balang kay donan Ginoo, tingiran mo ing aklis ning kekang balayan. Itangan po. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ginong Jesus, ikayong bayong Moises, inililan mo ing kapamintuan king batas, king kalamnan, king kasalpantayanan, at lugod king ibba. Emo ke payung tulutan mananabo, king kayalan pansin, panamdam, at alang lugod, apamaminto king utos mo. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Maligayang Ginoo, king kekang pangatawo, aranasan mo ing katutuan at katapatan, aaduan ning kasunduan. Ipagkalob mong atokyan mi ing kekang alimbawa, ipanalangin ni keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Mapamakalulong Ginoo, melunos ka karing kekaldan, at pepakanan mo ring libu-libu. Ipagkalob mong dakayanan mi,
ring danupan at magobra king masinsinan, para king katarungan panlipunan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Maligayang Ginoo, ing Eukaristiya, yaing manimuna ng pagmulan ning tunay asal king biye. Kapamilatanan ning pamagmasusi, king kekang kamatayan, at pangasubling mebye. Ipagkalub mo kami ing sikanan, marapmit mong kasalpantayanan, king aldo-aldo, king kasakitan, at lumupig king pamikasala, nung ninuman ka rin at tagpuan iti. Ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ngayon ay puadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoo, ipagkalo mo kami ing pamanalastas king kekang kaburian at pamalak, parati kesta ng lalapit, banda ipasiknangan king pamangan asidya mo para kami. Ikabus mo kesa king sablang pamikasala, hanggang king miras ke siping mo, king ligayaban mo. Iti adon mi kumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat pinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butiran at trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay-alay ko, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat binibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatid, baning kakot kagayong daon, matanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ing kayang lagyu, ing kaya katanging kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Nalangin tamo, mapamakalulong Ginoo, pabanalan mo reting ain, at buston mong iting spiritual ming sakripisyo, gawa na keng alang-anggang regalo kek, iriadon mi, kumilitan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo man tabiyak kay kayo. At keka Yat na ang yoring timor, pusoy, makayat nano pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tao. iti karapat dapat at matulid. Karapat dapat at matulid sugat at makakabos, ing pasalamatan na kaging sablang penandit, at numan ka rin o ginabanalay pa, mayupayang totoo at talanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginoo. At ka, ing kaming pangatyu, pangimut at pangatao, king pami biyemi, aldo-aldo, daranasan mi, ing kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yat, binyenen ing kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababye garantya, king akayabi mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambiring sablang koring ang el karimbano,
dalit ming kay kang ligaya, lain makyabi king alangtok ng dang pamamye, kapurian keka at ngaming ang kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadahilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Tunikapin banalo, Ginoo. Ikaim panibataning sablang kabanalan ulinito pagparlampumi. Pabanalan mo sa diting ayat ng aslag ng Espiritu ban para kay kami. Marlialang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May midang kusang lup kimpami lazat kamatay, kinwaning tinap at pepasalamat tiyakik, pirasune at binyene karing kayan disipulos nga na tanggapanyi, ikongan at kananye, iti ang ganakong katawan, amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman, kaibat ni nga punan, kinwaning kalis, pasibayan pa salamat kay, binyaning kalis kaning kayong disipulos, nga na, tanggapan niya, ikongan at minamko kani, iriyang kalis ni ganakong daya, ing daya ning bayo talanggang tipan, amibu para kaygat pareng sablang tao, panggit ay patawaran ning kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kana. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayan. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Niyang ining gaganakan mi o pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ni anak daraon mi akik, iting tinapin ng biye, aring kalis ning kaligtasan, dahil ning pasalamatan kik, ing pepaliran mo kaming, matampang talakadarapan mo ban sumuyo kik, at mapakumbaba ang pag-ama mo, king kaming ansanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy ginu, ing Santa Iglesia makalagkanap, king meto yat, manuginap yes sa king lugut, kambining kay kaming Papa, i Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, ading sablang pari.
Ganakan mula naman, ding kay kami ipanalangin ngeni kay. Ganakan talang ngeni, tinggi katam personal kay dunan king ngeni. Ganakan mula naman, ding anak mong di Alendrina, Alejandro, Anselma, Jose, Juliana, Rosario, Salit, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Lucia, Angel John, Raquel, Maria Rosario, Servando, Leandro, Belisa, Rotilio, Ana, Amaury Sr., Ben, Estefania, at Laureano. Ay naus mong meko kede king yat. Ang tiningking binyag, metela, kambyan ng Kristo, mira kayan la naman san, king kayang pangisubling mebye. Ganakan mula naman, ding ka ba din pepay, naon at manenayang pangisubling mebye, at ding sablang may hangon na biye. Tanggapan mo sana, kimaligay mo harapan, pagalul mo kengan, gano'n keng karabat, dapat magkamit kim lang hangga, bang kambe ning nuna Birhen Maria. Indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ning nuna Apostoles, ading sablang santos at tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning Panaun, puri nagat paligayang kamilatan ng Jesu Kristong anak mo. King kamilatan ng Kristo, kambe at kay pangmayupang, agam na Espiritu Santo puri nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini purienta, ngigpa amigdalang kekatam. Ikaw sa gamiyaw, Ginoo, king sablang marok. Malugod ng pagkaluk, ing kapayapan, king Panaun be, bangking kasawapan, ing kang pakalulo. Parati king mikabos, king kasalan at miligtas, king sablang kaligaligan. Kamang maninay kami kambin, malikaing kapanaligan, king panyatan Yesu Kristong kakaming talapangaos. O
sinabi ka rin kayo ng apostoles, ing kapayapan dalakwang ko kay kayo, ing kapayapang wabiyay ko kay kayo. Emosyal balikdan din kay kaming kasalan, nilawan ng kasalpantianan ing kayong iglesia at pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian. Kem jet makari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ing girmantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuri. Pakitapungin, mika kami itong tamo at mikakalugod king Ginoo. Kapayap. Peace. Nyoing korderin Diyos, nyoing milalako ang kasalanan niya, nuan rimiyaus, kingapuna na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
ay matulad sa pag-aanay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibigay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na anak ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Karapati sa kapwa natin, tinapay kagalakan sa nalulumbay. Katalunan sa napi at kanlunan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Siklawod tamo po. Ing tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod daigpa, tatanggapan keng mitmong lugod at kapasalamatan, ing kekang dibinong tatak ning pamamingwa. Ing kekang kadiyosan, babalot ning katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duruko kong mitmong kapagkumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatani ting makapasubaling tatak, at pangako ko, ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan na igpa, ibiye mo ing pakalulo mo kareting panahon, kaluguran na igpa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa at pangadiyos ning kekang lusok, kaluguran na yanak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampong para kaling kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arkanghel. O San Miguel Arkanghel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pagawa mo mikeka, king lupigan sana ning Diyos, at ika prinsipe ring hersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos, patulundungani king impyerno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun, panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na.
Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing ni salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang miyaw na biye. Pagkalamuki kami ing grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi kareng takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sanay pay sawili ingaklis mi keko king kagulangan mi. Iti nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, Indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, ipanalangin mo kami. Luklukta mo po para king kapabaluan. Ingke katamo pong lubos kagalang-galang nga arsobispo, malugod na pong ipabalo ing ordinasyon pangadiakono dari Seminarian Jefferson Gambito Bacani, menibat po king Parish of Jesus the Lamb of God, Mauli, Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Seminarian J. Car Zuniga Silvia, menibat po king San Vicente Ferrer Parish, Calulot, City of San Fernando, Pampanga. Seminarian John Senon Dison Tulio, menibat po king San Jose Parish, San Jose Malimo, Mexico, Pampanga. Maganap ya po iti king daratang September 23, 2020, king ganap alas 9 ning abak king Archbishop Chapel, Arsobispado de San Fernando, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Iyabe tala po sana karing panalangin tamo, dakal pong salamat. Metong pa po, ingpong Philippine National Red Cross Pampanga Angeles Chapter, nilapit ya po king kakatamong lubos kagalang-galang nga Arsobispo, ban mipabalo po kay katamo ing sablang Katoliko, king mabilog a Archdiocese, ing mangailangan lapong daya para karing kapatad tamong masakit, a regular a mangailangan daya. Kambe naniti, ing kaya katamo pong Arsobispo, agata na katamo pong makyabe king voluntaryong pamamiedaya, anting pa magpapakit kasuyuan, at lugod karing kapara tamong tao. Kareta pong bisang mag-donate daya, malyari ko pong munta king Philippine Red Cross Blood Center, Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga, para po karing aliwang detalye, malyari ko pong maus karing makatuking numero 045-402-2378 at 0943-453-2530. King libutad na ning pandemya, etamo po sana kakalinguan, ing sumuyo at lugod karing aliwang tao. Dakal pong salamat. Talakatap. Manalangin tamo. O Diyos at igpam, kapaminataning tinapining Diye, ning anak mong Yesu Kristo, palabungan mo kay kami ing upayang lugod. Ibiye mo kay kami ing tetagan misane, karing ama ng pisyag na kay kami ning anak mo. Iko mismo, di na nyo lang apangandaring tao. Saupon mo king mirake, king pamangan mi karela,
At ang timurin, ing tulamit pamakidamayan, ing kapanayan mitlugod, iriyado ni kumilatan ng Kristong Ginome. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinili ng Diyos na kapiling niya. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka ang Bendisyonan na kayo ng Diyos, tingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari may kayo, king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinito ng Diyos na kapiling niya. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth.